Naku apa tip siapang cumi. Gak kemen pat. Apa nom si kelayang ah? Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kaseng Hill State People Democratic Party lingba President Rang Ba Chongka uba KP Panyang kelapen pau ba kayang scam halok anong rim man persya ya ka jingti uranium ha kani jala uba Panyang ulo ong ba nadu basdang bat nadu ke pojong umai hoping stone ding do ke HSPDP kelabu bun teli jing tho shaka sarkar ha ka ba house nam araja khan riu ke sarkar balailam do Dr Mukul Sangma kala wengno ya ka landil bat ya ka UCIL ba kanam don shu kanu kanu ke jing bersang man klong uranium bat kani ka sarkar ba mentaru kala pen scam ba kanam sha da lelei ru ban klong uranium तो कल ये लो कि पाई बाजू में जला जुई की शाय भा बा कचिंग प्रसाद यूरोनियम का पार्टी जुई का पार्टी HSPDP नारू का पोर जो मैं होपिंग बट कि वे में जलाम के MLA के विशेष हमारो ni lalong प्रसाद बट ये दो मधु ये कचिंग प्रसाद ते कचिंग कर माउ जुई या कने का इशू kalong ba hadu kesem ajar kan rio aku tu puar orang tahun gini ke MUA2 government po jing lam jong Dr Mukul Sangma tikidon hang ni ki memberendam bangi jubu memberendam ke hak sarkar nak por sekapor te hang ni tang ban kan mau bahaya ki gingalenti jong ni kene ke kam hakate ke sarkar jong Dr Mukul Sangma haka arbu sautrik jong agos haka arjar kan riu mo arjar kan riu kadon ne ka pin mau haki ni ki magazine no ko menru ka sai ba ka sarkar Meghalaya kala revoke sindon ya ka land deal bat ka UCIL la revoke bakanam don shu kanu ka activity kanam don shu kanu ka pre mining activity na ka bentau uranium hang tai ha southwest Khasi Hills la ka pandai han lumesiat na hagong ba jinrin kanu ka jaka bat ka state kala penkut no chisindon hagwedei bat kini ke isu jong uranium apo ka jela ka jongi te ni nakaliang jong ka party na duko ka por ni las mau bakal along ka ni ke achievement baka party ka yeng bat ka yeng bat ka sarkar lo ka lapriang tingi shugi hagini kisni pada kitang don ese ka jing sedang ban ya kren biang ya kani ke isu ten rengi pen power ka sumu kum ka party ya ka sarkar bang ngadang menin hi minangmut bandai ya kendu chief minister ban ya kren ya kani ka ju te menin hi aga kabinet kila dapsi mi ka rai nakalian ka sarkar ba onnam don kajing ya kren hakwi dei bat ka kamti uranium ar bagane ka sarkar dalelei kanam initiate ne kanam ya kren banu habel halor kani ka issue ku ba ka sarkar mi swa kala da penduk pendam lamar ba kani ka ta ya pai ba jongka jela te nakata ka daw nakaliam jungi ngi pen pau ba ka ka ba ka sarkar mi swa kala da ble kala da penduk pendam ya kini ki dapat explore uranium hang ne po ka jela ka jungi te bakas ni ka sarkar ba mentaru kan penkut pendam kumju kumtu kumladon miswa pakan su pediang ba ya ka bakas sarkar ba ham miswa kala le te kata ka dai gajing sumu jungi ni ka sarkar ko balapin sai balakren do ko na chief minister jongka state ka jungi te halor ka ni hingan scam ba kanam don su ko pat ka jimut ko pat nagaleng ka sarkar ko menta tam niru dalam hang ni bat ka kabinet ke bangiru idan lang minister jungi te ki sai kadar hi ban ong ba ya kan hi kam don shu kan bat lara kadang don desi kanu no ke jing tu te nakaleng ka party bade kumba kala yeng bat kala yeng
ngot ngin yayeng ban persat ban om nu uranium mining hakajila Meghalaya jong. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.